Masalema Tigo. Ombak sepita-pita di batu karang, nona pung manis yang ada lawang. Biar bapak kejar sadeng parang panjang, demi cinta saya tetap Di dalam Salema Tigo ko kami di dalam Salema Tigo ko kami membahas tentang kawan jadi ya buru. Ada jure sah, mbak main Mobile Legends nya. Hei, kampret awak. Mabarak lai. Mabarak pocok. Main Mobile Legends ya deh. Apa ya? Master. Hah? GM. Muak ya deh. Lama barak lai tiba. Lah. Lagi nggak lai. Kak. Welcome to Mobile Legends! Killing spree! Double kill! Push lah yo! Triple kill! Quadra kill! Mengapa temanku? Ini kawan tuh, pasti memang Mobile Legends ya. Iya ya deh. Yun ya, kung may PUBG noob na ya. Yun. Oh, semua. Ôi, mình một lâu ha, mua được mình một lâu. Panjak lah ha. Pantang yang madep. Yo sok kayak kawan tuh nih kini memang. Iya yang so neng juga Dengan duit deh, apa tuh? Kok nampak kawan tuh jalan ada orang buat tanganan Hahaha. Apa ingat deh yang? Ay, abi trapin ha. Trapin malo. Afek kang ada. Biarlah. Kuat ya lah baru. Dempan nih wan atin dia jadi anak nih mang. Dempan nih lah mang. Oi. Coba jangan serasa tanginya. Lakan watang kan apa jawabannya lah. Pang premannya kah? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di samping.